දෙයක් අපි ළඟට සාසයි මේ සාසයි ප්‍රේමී දැන් කියන්නේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අකර 57යි. හරි. මේ අකර 57ේ අහු පුරුවල ප්‍රේම is full with makanya ayo ini apa dulu ini namanya mana ini kalau istilahnya itu ini pre-sweet jadi lagi bukan kan baringnya sudah ada banyak ingin ya biar apa yang apa yang nak nanti sahaja kan beda